Hello guys, good morning. Ano nang time guys, sayo sa buntag. Niya ako din sa among baybay. Ano sayo ko gawas guys, adlaw kani nga Domingo, ni gawas ko sa among panimalay guys. Nilantaw ko sa laod. Ato makita guys nga madag-umon gihapon. Pero karit lang ni sangtop sa kung huna-huna guys nga mutungas ko sa amo ang bukid dito mismo sa among panimalay sa Kanlusong. Aron sa ingon magasubay ko guys kung unsa jud kahimtang dito sa may bukid dito mismo sa among panimalay. Mao pinabot sa kung huna-huna guys. So ahong adtuon. Magpahatod lang ko og motor guys sa mga bata kana may mga motor. Di na lang kumuhat ni Mr. pag dunggo niya guys. Tingali mo sabot lang si Ja kay manahingawa po ko sa kung mga igsoon ato guys nung among mga ahong bungso. A few moments later. Mao ni among panimalay guys, nisod na ko diri sa kwarto sa kong inahan ang gisubay jud unsay mga makita na ho diri. Sama sa gihapon maora man. Nalibog na nga akong ulo ani guys kung unsay angay namong buhaton. Nahingawa na kay ko sa kahimtang sa kong inahan guys. Unsa na kay gikaon karon, di na ko mahinulto sa pagtrabaho guys. Sa ako mga gimbuhaton di na ko kahinultol. Mawas ko muna guys ang ako mga gimbuhaton. Kaya akong huna-huna gyud. Niara gyud ni mama nga hantod karon mapaghapon makita. Lisod kayo itong karon guys. Kahuna-huna na ko guys. So muundang na tingali ko sa kung ang trabaho. Mubiya na ko ni ini. Kay ako tingali nga tuon sa Mindanao ni akong inahan guys. Basig tuara siya dito. Tuakan ni sa among gipuyan. Magsubay ko niya guys. Kaya bisa kung saan di medyo masod sa kang uwa na mga gimbuhaton. Gani guys, ga party among barangay, wag yung kumo apil sa among Christmas party. Watch ko huna-huna guys ang paglingaw-lingaw. Kaya mo pangitag among inahan guys ug asa ra kayron. Mo na nga kalibog jud kong huna guys so unsay angay kong buhaton. Og manginaot ta guys sa katapusan makabot rin ako ang insakto nga desisyon kung asa og kanus agid na ako pangitaa pag ako ang inahan. Kubiya lamang kako beach W guys. Nalibo bang ulo? Kining dapita guys akong gibidyohan kay hunahuna lagi na ako mubiya na lang ko murag nagpangwili ko aning dapita guys. Kay nilato nagpila ka tuigan ang akong pagserbisyo. Mo nang di jud na kalkayan guys mingawang ko ning dapita.
Pasayloa lang ko guys kung unsay ako ang mga desisyon na ani. Panahon react do na ani o unsay angay gyud akong buhaton. O ako guys, moingon na lang ko kaninyong tanan nga mayong Pasko o bulahang bagong tuig sa tanan sa akong mga viewers, followers. Ug ako moingon, bye-bye.